Hadin Shisnam Pura jong ka jingpli ya ka Rachel Digital Radio Hariboy District Ban Syakri Syaki Pajba. Katai kalat pathai khubor lengba ka jing start internet kinong peniat ya katai kalat pathai khubor. Kilarai ban kentiu no ya ka rukom Syakri ha ka jing pathai khubor. Da ka ba peni da kidur am tang kisur. Uba WD Marsing ubade utrai jong katai ka Rachel Digital Radio. Ulayatu syakilat pathai khubor hanong po. Ban nadu ka khan riu tarik no pra. Ansdang no da ka television network, tang ka radio network, bat yakane ulaong ba ansdang no mentahi, knang bakin ai jing Syakri syaki pajba kum ki TV, ki badon ki program ba pher kentup ya ki khubor, ki surjing ruai, ki drama, ki kamrap kamryang, bat kiwei kilat pathai khubor jong ka juk ka ba mentah. Bat hakane ka singi lawan ban sakhilang dau MLA ka nopok constituency ba Merrill Bonds Uba WD Marsing ubalong utrai jong katai ka Ribhoy TV channel. Haringkat kinongkit kam jong ka Ribhoy TV channel. Ki riurang ba, ki temen basan, lembat ki bahaying hasam jong uba WD Marsing. Bat ha katai ka juhi ka singi. La otru yau ke kaban longkum kadak ka jinglekman ya ka lengku singi ka ba South Kandai Snam jong uba WD Marsing. Hagap sedang ngas ngiun kong berpau ke sumu yu play. Badai ke alam ke sumu pula pelong igi kumne kum bagi long. Ban nga penpau ke sukren bagi dikasi ke basak jikan mau ada jing im ke jenga ka berkatim ke jenga haga bagi lala pembeli ya kene ka Ribhoy TV channel ke jongi dengan kendian aku apa ni tu bagal adon ko bisi senam ke jing di jonggawe per ke channel ke bagi ai kerteng ke Ribhoy Radio rehadin ketuk ne por ke bagi kendu rengkat bagi usar jengka Ribhoy District rengkat bagi rukmat jengka Ribhoy babun ni kila ajimut ba hagisi ki bementa kala bahaban le no daga no ke kenja channel ke badon rengkat berkadur dan mar kata ni rengkat berkatim jungi hi berkowe nilai lumlang bernilai syok berkat te gila rai ban persenge no ya ka Ribhoy Radio hagani kasti country trik jumlah sembar arhajar we berkene ke dikasti ke jingjap sisnam pura jong kene ka Ribhoy Radio HGNT ke jungka banang ne syakmat pat inron HGNT jong ka Ribhoy TV ke jungi te ke jimut ke ba khamat ke ba ni don galong ba kumno ban kentiu seperang ya ka Ribhoy ke jungi ha ba ki pajba jong Ribhoy kila bani i ya ke channel ya ke jitri kam gi babun jong ka imlak salang apo jong Ribhoy kamta mag jing de bat ki kam ki bangi habya dekat departemen ba fer jong Ribhoy dekat ba di madam DC dekat ba ki departemen ba fer la galong ke polis departemen polis ke jingko ki jingkia la galong ha ka pulek puthi la galong linti singkin la galong umpam umdi la galong ha rep kariam kano kabani le ke kambat kentiu ke Ribhoy ini tre rekat bat departemen jong ke government Ribhoy TV belum sibentak na bentar yang ia ki bentar ke ilang kasalang ni cuma nang ba nang cuma kini yoi berkini yosno ia di mentoi ki babu ki ba ki ba ki di mentip lagi di kamar ilang kasalang berkantam yang jintmu jong ginong yalam jong kenika grup nagum tamu yang rupika kalau nggak bersuhu komen bakal bersuhu tenak kata kita dengan pon banyak dan lengkap bagi nagum tagan ini yang semua agak senang kebelah dia ila yola bagi dan lengkap meski yola lengkap ya tentukan radio channel Isung komen bahagian sisnya Yola sangat bentar atau bagi pajak jom ka Ribhoy jom jela wi cakap om tang bagi yo snow de kisko iki bentar ke bahag le kini ilu namar kata ni dapat komen ia kajing la kajong ba dipendro mesin ba ka tim kajong ini samlarang ba
kiba don kabun sim kajing kut jimut na kabun taban pun kurlong